Assalamualaikum guys. Banyak babi hutan guys lagi makan sawit. Banyak guys, banyak. Anaknya guys. Anak babi guys. Besar guys, besar. Oh masih anaknya juga baru guys. Banyak guys, mata guys, mata. Banyak guys, lagi makan sawit dia guys. Mudah-mudahan poin kita guys. Wah, ini besar ini guys. Besar nih guys. Anaknya banyak guys. Bor. Mana dia guys? Kabur dia guys. Kita cari dulu guys. Woi. Nak lagi guys. Kejar guys. Alhamdulillah poin juga guys. Kejar guys. Oh tidur nyenyak dia guys. Tidur di bawah pohon sawit dia guys. Udah tidur dia guys. Poin guys, poin itu tidur dia guys di pohon sawit guys. Udah tidur dia guys di pohon sawit guys. Oh besar guys, besar. Bersama Randy.